Kajing pensyai uba wan syai karsandi ba kajing syak kinno ba ulumpi sabi an naki kalikit siar kadai ka babakla. Henry kadai ba ucek yaki health certificate ringkat kiseng bahalang kala penlong yaka senjuk kinong khais siar bat do siar yaka bala tip kum Kamigalia Poultry Suppliers and Meat Retailers Association ban bu jingkeli na ay uyo abor ban le kumta. Habakren jikilat patai kubor ke janmit jong kat wei terik urempang arajar arpusan uba Everest Melim Umlong Presiden ulaong baka association kadon yaki sakhi ki sabut ba ulum pisah ke kerteng jong ke wei pat ke association ba nakaliang jong kiru kila ujor da ke ejahar ha bernihat police outpost ha ka arpuh nyoterik ukela lingkot arajar arpusan. Nakaliang ke association kala dawaru bakatenat Animal Husbandry and Veterinary ke Sorkar Jilla kadaiban pensitom ya wansyai bat dawaru badai bandon ke standard operating procedure haka kampen pois iar syaka Jilla. Sorkar kadaiban tokit bat pensim thia halor kani jinglum pisah jong wansyai kharsandi naki kali kit sejar bernihat kami Kamigalia Poultry Suppliers Meat Retailers Association Shillong telah ai kejing kenmanan bat pensyai orang keno bawan syai kharsandi ubakam di presiden jong kapol Kamigalia Suppliers and Retailers Association lalle ai dan balum bisa ai ni kali kisyar menrung Kamigalia borni dam dadon ganu kejing ai bor nak tenat veterinary and animal husbandry department ni nak district council KHDC kini kejing de ai ni breu lawan ra kejing jenjar nyakipat keri namatang nak kejing de ai ni breu bat iseng halang kiba ai keten mauhi harta RBWF ko bat hidu lakio kedua cik yang dipat bak babun malang bat beduk usuk asosian kebetulan kisaki bat kikot selah bentun sisa halor dani kambilan kepala ketak yang kai siar ban penong ya inong sunong jeung jela berman yang kejing dor jong kimarba menunggu wansai harsandi lasyak keno bau belum sarian nagi kali kitsiar habar ni uladum hapden laipo hajar kuai ke kali bat laipo hajar nagi kali ba he ka asosian kadon kisaki bagi kali kitsiar ba hap pendap yang kejing pensiu kaba adon kejing tunggu an bat kejing tokit kepada bande nak bor suka yakini an sedai kapor kebabian wan sai kharsandi undon kanu kapor bantokit nani ban phak siu pisah ban phak siu pisah ka Kamigalia Poultry Suppliers and Meat Retailers Association kaladet panbu dak RTI sya tenat veterinary bat animal husbandry department bankeli syai lalu bat dak kanu hukum wan syai kharsandi bayo jingbet ban cek yang kali ban lum bisa kesorkan dari ban pensai lalu bat la itu yang hukum usaha sorkar ni nongak marban hatu ladon kibor balong ai ban ap pasari kali kitsiar kejing ladut hadien bawan sai karsandi ulasa ben sange hadien pula ben sange ya kejing khanglat bat kejing dum bisa juk wan sai karsandi ba gados yar kelahir bat kejing pentrekam yang dian kelong ke bakhan syai kini kepen i ba don ti sisa ban pen khaknya kejing khis yar ban pen kiu do bat ban pen wet ya kinong chung bat kinong dis yar Kamigalia kejing kan jom asosiasi sekretariat veterinary bat kibor an asosiasi terdapat yang ketengah veterinary bat sorkar bagian penolong kejing dokit bebenyak halor kejing keno persa wansa karsandi ban
ban jan bisa halor ke jing dot di jong ban le be ai toket halor ke jing dom bisa limba digital sya itu halor kali balasa khangla bat balasa penpai haberni hat klem kidau di babiang penterekam ya SOP kaba syai halor kijing rung kali ya seni halaya kijing pen tip nak asosian kamdan benta bat kikam be an jong bat syai harsandi kami halaya poultry supplier bat meat digital association kapun syai ba kadon kesenjuk bat kedai kesorga kaba itu kamdan kanu kijing trenang bat wan syai harsandi bat kapol di karya poultry supplier bat digital association kabakam ya di kum presiden senjuk jongi kamtre penya kentuk hakinu kam bean bat nidawa bat wan syai karsandi dei bat sakyan bat saktukit apo kaan ajing dawa bat pencitam wan syai karsandi ka association kadawa bagosokan megalaya limba ketenap pejanuri bat animal husbandry dan police department bat kiwei kibor sensya kin simkhia ya kajing keno dum bisa be anju toket halor kajing don ti jogu bat kajing yadai jogu bat kali kesia pensai halor ke SOP jong ketenap pejanuri halor kajing rung di marba nasaba dan pensitom kat kum kaan ladalap ba le an kajing teng jong kajing kontrol kami ai kami kalaya poultry supplier bat meat digital association kayai pengor menpensai lor kajing long jiman jong kai siar kami kalaya bat kan budien ba dibor badipek kenle yak dan kam ban ai kajing sengai yang kinong kai siar the association kapen pau ba kanum aila ikinu kikenhun mikibre ba khangla kai bateng lingba kajing long bisa jubor bat bolongan dingkong lami syahmat hari ini di senem bulan abai dai ini kajing yo jitip nak kalian kajing ini kinong kai badan kajing long bisa behan athir pok bernihan bat lami syahmat jubor ketuk ini kinong kai na pokoi bangila ice media espresso andre aku tu popor pat nak kalian kejongki kelabek no kata kajing lum ini bisa berkelakut no kata kajing ini jong sekhmat andre bat kali kesin kabaan mengihap menginemi yang sekhmat kata kajing hot jonga bat kajingnya don rencak lang inom kahi baro menginemi renti kalau kalian benta kebangi kum kinom kahi ni mat kata kajing nila ya sekhmat tang media dari wilayah sebuah sebahan nila file dari FIA bat mentah kadang dan ai no kita bantu kit ikan ini kajing ya kajing sekhmat apa boni official ega baru atau kadang mau cipta topik itu kuat katanya Pak Yo Jintip hari ini berkata kajing dokit nak kalian jong kulit lor di riu mengira air FIA kajing IFA cinta keladan hira setio tam hari ini di saki sedikit kulit kimsim lapani di saki dan rayu idon ini di saki ba ni yo ide mengenai kajing belum bisa bapak menjadi digital kaan cende bulan kamu malam ini lah aisyah ini nak kalian kejong ini kata kajing saya kalau saya untuk malam tim mo Andre menengok ini tu maka dia janjong tak bisa bos tambah lah ada sebuah soal no tambah kisah dia berkata nah kalian kejong ni mo kalian kejong ni kepor mentah kalau masih bayar coba one side harus sendiri lagi tu tidak lagi tu sini media mo kajing lek tingkat kejong ni tingkat ini kisah malang berapa bau IWF kok kehidup
Nah kalian kejungi nyem tipik sang barang dari pensyar ke uhi ke bagi bisa keren dari kepor muntah penting. Wong kuno wong hapsi sekitar itu. Không có vào học xíu tầm vào mình chỉ nhắm cái trong quan sai cho nên mình nhắm đi xem mà lắm kìa mình check thì dan kalian ke jongi nang ibu jing keliru mana berai bor lo kata ke jing mo ke jing check ke jong ui kita di kali kita siap mana berai bor dan kalian ke jongi kan nundon kan belum jing keno abe de di sen kala ada ke jing pensai kalau akaba uhi la pensai mo ini ke one shy tersendiri la pensai ha kami dia baru break tingkat buat kini desain barang. Ketika RBF apa itu, mo, begini naik ban, itu nak baru hati pemilihan ban cek. Diserang. Oh diserang. Tapi ibu kucing keliru ibu kan, ba menurut orang itu, bawa balik kita. Kalau kalian kucing undur dulu menurut kata kucing kentor ini kata kucing kenor, habis dia desain barang. Terus kawai ba. Adu kono senam mata belum bisa bakat no lak kanu ko bisa yo belum ni teng bisa ba ko kita no jikin pi. Ani jingken bijoni ka ba mentah ini pamak dengan ai be. Sakli kata. Nama ba ka jing sen bisa kalau ha di mobile ni. Mencu transfer na ko isoi. Ba ya tenu senam ni jing belum bisa ni jing bisa. Hak jing yo jing tip ke bani ini tip Arsenal tam baik layak ke puas kita. Tu beliau ndai na ko association. Nak ni association ke jongi minta ndai. Don mencuak away jongga association. Coba kami Kalaya Poultry Supplier Retailer Association dan Bakun Presiden. Dan kalian ke jongi imsyam la itu tahu presiden. Buat kajing pelingok ke jongi, buat kajing tip ke jongi kalau bagi imdan jing itu Dapat mentai ni form nak ni ka association ke jongi. Kami Kalaya Poultry Supplier buat meat Retailer Association ke jongi. Yang tanya form semai ini baru kita begini dalam ini hukum juru ki member dijadi mana kalian dari sisi kejadian dalam. Karena di pensai juru kalau baik ngecek ya kita kikali keluar nasabah habis dia ikut lahir sikit kebawa ulah ngecek ya kikali apa yang kebawa ngecek sedikit usia. oh kita sedikit usia. Ndai no tri. Teleri ke. Oh, em đây cái chuyện đây. Ada yang buat sini ni. Nama ai buat, nama ai buat nanti. Baru leh ini kan. Habatin, pej bahagi kisap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kisap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.